Good evening. I'll make you stand up so that you... And I should start with a prayer. Jeg kan begynde med en bøn. That is the prayer of our Father, but in the language of Jesus, which is Aramaic. En bøn, som er faderord, som vi kender på dansk, men som Ursula vil læse højt på aramæisk, Jesus' eget sprog. Abul Bashmayo, Delkadashmoch, Titer Malkutoch, Nehwes Evionoch, Aikano Bashmayo of Baron. Hablan Lahmon Sumponon Yaumono, Washbuklan Haubain Wachtohain, Aikano Dofnan Shbach Lahobain, Ulotalan Nesuno, Elufasun Min Bishu, Metudilochi Mankuto, Uhailu Teshporto, Loalan Holmin. Amen. So, I'm glad to be back here in Denmark. Glad for at være tilbage her i Danmark. And I always consider that when I'm visiting a country, that it is a call from God. Jeg oplever altid, at når jeg besøger et land, så er det en kaldelse for mig fra Gud. God never gets tired. Gud bliver aldrig udmattet. He will come and repeat. Han kommer og gentager. And repeat. Og bliver ved med at gentage og gentage. Until the deaf ear can hear. Indtil det døve øre kan åbne sig og høre. I've been many times in the same country. Jeg har været mange gange i de samme lande. And that was probably because the Lord's words were not really lived. Jeg tror, det er fordi, at Guds ord ikke blev levet. So here we come again. Så her kommer vi igen. And this time, denne gang, they should really penetrate you. Så håber jeg, at de virkelig vil trænge ind i jer, disse ord. And put you aflame. Giv jer en flamme. With the power of the Holy Spirit. Med Helligåndens kraft. Because that's what He wants. Og det er hans ønske. He wants you to become witnesses. Han ønsker, at de skal blive budbringere. You know, the world needs evangelization. Verden har brug for evangelisering. The Lord said so many times in the messages. Gud sagde mange gange i budskaberne. Go and Christianize a de-Christianized society. Gå ud og kristianisere et ikke længere kristent samfund. So this is what's needed, and we can see it. Det er det, der er behov for, at vi kan se, at der er et behov. The Christians are diminishing. De kristne bliver færre. And they kind of lost the taste of God. De har mistet sansen for Gud. I'm saying taste of God. Det vil sige sansen for Gud, eller smagen for Gud, men jeg tror, det danske ord er. Because that is what God exactly wants from you. Og det er det, som Gud ønsker af os, af jer. To get to know Him. At de lærer ham at kende. And understand Him. At de forstår ham. And taste His sweetness. Og de ligesom smager og sanser hans sødme. We cannot love somebody. Vi kan ikke elske en. Without knowing. Uden at vi kender vedkommende. It's normal. Det er normalt, sådan er det. So that is why many people out there. Jeg tror, det er derfor, at der er mange mennesker derude. Do not know God. Som ikke kender Gud. And so they kind of abandoned God. Så derfor har de sådan forladt Gud op. And they are satisfied with their own life. De er tilfredse med de liv, som de lever. Because they believe they can live without God. De er endt op med at tro, at de kan leve uden Gud. But the soul. Men sjælen. The soul needs God. Sjælen har brug for Gud, behøver Gud. In the messages, the Lord says, "Without me, your table is empty." Gud siger i budskaberne, uden mig er dit bord tomt. But with me, your table is full. Med mig er dit bord fuldt. God is a plus.
in our lives. Gud er et plus i vores liv. So that is why we should come closer to God. Det er derfor, vi skulle komme tættere på Gud. But most of all, taste His sweetness. Men mest af alt erfare eller sanse eller smage hans sød. Many people, many Christians, they intellectualized God. Der er mange kristne, som har intellektualiseret Gud. He's up there somewhere, Han er deroppe et sted. They speak about God, De taler om Gud, and then they don't feel God. men oplever ham ikke, føler ham. And the sweetness of God is something amazing. Guds sødme er noget helt utroligt. I will speak today of some of my experiences, Jeg vil tale i dag om nogle af mine erfaringer, nogle af mine oplevelser. and these experiences were given to me because I should share them with you. Disse erfaringer har jeg modtaget, fordi jeg skal dele dem med So jer. that through these experiences that I will tell you, Gennem disse oplevelser, som jeg vil fortælle jer om, they will approach you to God. der vil de også bringe jer tættere på Gud. Because this is what He wants, our For Lord. det er det, der er formålet. Det er Guds formål med det. So the messages of true life in God Budskabet sandt liv i Gud are, first of all, the title is chosen by Him Himself. er en titel, som er valgt af Gud selv. He reveals His love Han åbenbarer sin kærlighed and His mercy. og hans barmhjertighed. It is a message that calls everyone Det er et budskab, som kalder alle to live intimately with Him til at leve et fortroligt liv med Gud and be united to God. og være forenet med Gud. In the beginning, when the Lord called me, I begyndelsen, da Gud kaldte mig, when the Lord called me, it was first the Father who spoke. der var det først faderen, som talte til mig. And then, after some period of time, Jesus Himself. Og efter et stykke tid var det Kristus selv, der But talte. first came the Father and spoke. Men først kom faderen. And you say, well, how do I know? Hvordan ved jeg forskellen? Because He said so. Fordi at han selv sagde, I am your Father. jeg er din far. And then this is what it is that when He said these words, I am your Father, and I heard them, Da han sagde disse ord, jeg er din far, og jeg hørte de her ord. and I also felt His presence, Jeg oplevede hans nærvær. the image of God that I had made in my life, Der måtte jeg sige, at Guds billede, som jeg havde dannet i mit indre, i mit liv, a God of only severity, en streng Gud, judge, Gud som var en dommer, and fearful, og en som var frygtelig, og en der var bange for faktisk. all this shattered down. Alt det blev fuldstændig til intet. Just a few words from His mouth. Ved bare et par ord fra hans mund. I discovered that He was very meek, Jeg oplevede, very at han simple, var utrolig mild, meget enkel, and very paternal. og meget, meget faderlig. It was like somebody I knew, Som om, at det var en, jeg like kendte. somebody I knew in my life, but I Jeg had havde forgotten. kendt hele mit liv, men som jeg havde glemt. And this is what it is, because this is the real image of God. Det er, hvad det handler om. Det her, det er Guds sande billede. Jesus described Him in a few words one Jesus day. beskrev ham i bare et par ord, ved et par få ord en dag. He said, my Father is a king, Min fader er en konge, yet so motherly. men så moderlig. He is a judge, Han er en dommer, yet so tender and loving. men så mild og øm og kærlig. He is the Alpha and the Omega, Han er alfa og omega, yet so meek. men så ydmyg. So it was this meekness, Det var denne ydmyghed, den her ømhed, tender and loving, og kærlig and motherly. og moderlig. So that is the way He described the Father. And He was like Det er that. sådan, Kristus altså beskrev faderen, og det er sådan, han er, det er sådan, jeg har oplevet. Now when He says something to me in the messages, He says them to everybody. En ting, han har gjort det helt klart i budskabet, når han siger noget til mig, så siger han det til alle. Because He says, be my echo. Fordi Go and tell my people. det er det, han siger. Vær mit ekko. Gå ud og fortæl mit folk. Take away Vasula's name and put in your name. Og
Og til jer, I skal tage jeres eget, altså Rasulas navn ud og sætte jeres eget navn ind i stedet. Because he's speaking to each one of us. Han taler til enhver af os. So when you do that, Når I gør det, then you really feel that he's speaking to you. så oplever I endnu mere, at det er Gud, der taler til jer. And when he said anything to me, he says it to you. Når han siger noget til mig, så er det jer, han siger det til. He said in the beginning, I am your father. Jeg er jeres far. And when he said that, I really felt that he is really my father. Og der var det, jeg erfarede, oplevede dybt, at han er virkelig min far. Before my father on earth. I højere grad end min fader på jorden. Then he said, you are mine. Så sagde han til mig, du er min. You come from me. Du stammer fra mig, du kommer fra mig. You descend from me. Du nedstammer fra mig. You are mine. Du er min. You are my seed. Du er mit afkom, mit sæd. When he said these words, I really felt Og da han sagde de her ord, der følte jeg virkelig, there is no doubt. at der er slet ikke nogen tvivl om. We really belong to God. Vi kommer virkelig fra Gud, vi tilhører virkelig Gud. And in another message he says, sons and daughters, I et andet budskab siger han, sønner og døtre, you belong to me. I tilhører mig. You come from sovereignty. I kommer fra den største ære. You come from nobility. I kommer fra nobilitet. You come from majesty. I kommer fra majestætisk. So this is how he calls us. And we should not forget that we really descend from nobility Det er sådan, han kalder os. Og vi and skal from huske, sovereignty. at vi er en nobelt afkom, nobel oprindelse, og vi kommer fra det højeste. We are the sons and daughters of the Most High. Vi er sønner og døtre af den allerhøjeste. So this is why we should guard that image of holiness inside us. Det er derfor, vi bør prøve at bevare det her billede af noget helligt, noget stort helligt. And never damage it. Og prøve aldrig at